Kwina wagagu kuri mashabiki ma kirabu kia Gor Mahia thutha wa kwirikana ati athaki amwe mahota gukorwo matakinyite kiharo. Ngucanio yao na kirabu kia RS Berkane kiambiriria hwaini wa umuthi, na ni thutha wa mbica kihiri cia athaki amwe makomete kiharo-ini kia ndege kia Doha gukorwo igitamba ng'enda-ini cia ukinyaniria muthenya wa umuthi. Wagagu uyu ukite uriri kiama gia CAF kiraganite na riendekithia ria kirabu kia Gor Mahia ria gutindika ngucanio ya umuthi nginyagia muthenya wa Jumatatu na gutiga kirabu giki gitari na wiki tiga gukorwo gigithakithia athaki anana aria makinyite angikorwo athaki aria angi matigukorwo makinyite kiharo ngucanio ya kiambiriria. Gor Mahia makorirwo makihurwo bao 2-0 ikereka-ini ria mbere kiharo-ini gia Kasarani, na mwihoko wao ngucanio ino ya gucokera na urari gutigirira ni mahotana makiria wa bao 2-0, undu uria riu uronekana to kumarituhira angikorwo athaki acio matigukorwo mekinyitie kiharo. Kugena kwa ligi-ini ya KPL, kirabu gia Tusker FC nikiegwatira uhotani wakio wa keri kirumaniririo kiumia giki thutha wa kuhota imwana cia Kariobangi Sharks na bao 2-0 umuthi kiharo-ini gia Kasarani Stadium. Vijana hawa wana Tusker aramithi ya kiumia githiru makorirwo makiandikithia uhotani wa bao 1-0 magithaka na kirabu gia KCB, uhotani uria makorirwo magifuatithaniririo muthi na uhotani ungi thutha wa gukorwo mathiite makiria ma ngucanio 5 matari na uhotani ona umwe. jezi nambari 7 kijana huyu kwa jina Boniface. Posta Rangers na umonania miaki ya kwirito gwatini wa guikurukio daraca thutha wa kuhura kirabu kia Mount Kenya United na bao 6-2 kiharo-ini gia Kenyatta Stadium, guku nakio kirabu kia Ulinzi Stars gikihota kirabu kia Mathare na bao 2-0. All Stars has put the ball in the net. Lovely run on the right side. Giribotera metha ya mathako ya Kameme TV, Geto Shohi wa Ithe Fethi. With a lot of balls here, has time to also thank him for the delivery. Looked like a very small delivery.